Amen. Talofa. Malo soy foi. Ya te ol factua. Flo. Faftai. Mafuta maneta ya fo. Malo soy foi la sungale. Fafiangainga. Maria Pasta.
Talofa Natasha. Tafutai mafuta mai. Talofa. Lo uso leo. Angale yang alofa. Talofa. Dem so leia Natasha. Tafutai fatasi mai. Manuia ngalei. Tai mafuta mai, Sister Natasha. Soifua Manuia. Hi, beautiful sister Anale. Hi, Natasha. Hi, Flo. Talo fai langsung alfa fengai ngamai.
Sausaw-sauawanga pasta, ililea le atua. Papsaya mafuta mai.
Thank you, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Tama. Ai, Sister Anley. Saya lava mafuta mai. Amamia le atua i le ainga. Yes, hallelujah, Jesus. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hi, Florence. Tai mafuta mai fatua. Tai mafuta mai, Sister Anley. Ahio Maiano, Anana, Ile Salvigane, Mato Temana.
Malo lau sunga le whawhengai ngā wata uru wanga o whamanianga ni lau mua. Ia mi ia le li. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Talofa lau sunga whawhengai ngā Pastor Tito. Whawhai mafuta mai. Soifua manuia. Lau sunga whawhengai ngā. Soifua manuia. Lau sunga whawhengai ngā Tito. Dia ya ngā ruenga whengai ai. Ne yaso lau sunga le whawhengai ngā. Hallelujah. Mi ia le tua. Tai lava, whaitua la le leo, flo mafuta mai. Sa mai, Tito. Hallelujah. Sa mai. Whawhai le liwa. Tatoa uia mai nesa fo. Siva mo le li. Amen.
lava. Siva, mai fatua mo le di. Ori mo le tua. Amen. Yeah. Malo lava le fafonga. Malo le on sai. Malo sa. Yeah. Tato wa ia fai ma fa nga yo foi la ele ia le taiao mene ele foi le tato mai siva ile li o foi tato wo tato siva na i nisi no foanga foi la ele fa fia ia se fo ma wa tu foi se Cristiano siva na mai ele foi tato mai siva fa diali lu mo le li amene ya malo la vale on sai anita yao ya tam sang voi le afu le siva ya tato wo fo ile stato tatalo ya tama tonu sila fia mai le langi e la o fio i mātou la whanau nei a sofo. Ia tamai le whaititi a lava lo vi inga i fo i atu lo no whare mamalu. O na o lau tau singa ma lau pui malu i o mātou wola o mwhai e o na mātou toi a whai mai nei a sofo. Mātou talo tamai la o fio nei tai au. I lau wha unga tamai i atu mau lava i lunga i mātou lau whanau. Ia mātou whasoaina ma tuwha lau upu nei a sofo o iai lea lofa tamau lau o fio. Ina ia vi ia lava tamau lau o fio ona Yesu. Amene ma amene tamau. Ja. Ja. O le tatou au nanga fo nei. O le whiau o le sātauro. Amen. Ia o le nei fo i au nanga. Ia o ro whapea o na lalo le whamalu o le Global Kingdom TV. O le ala leo whaleanganga. O ro whapea nao na whaululu fo i le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta. Ia. Ai o nei taimi ia o te whatalo whatua i fo'i. I le pa ia fo'i ma le mamalu o. Se o tātou watuno pele o Samoa. A wai whainga tā fo'i le tapua inga maua se o tātou watuno. Amene. Whatalo whatu fo'i. I le au whainga luenga pa ia, le au whainga luenga tutofia le atua. O lo whapena fo'i o na lātou tau asuina le ipu vai o le ola. I whata whai taulanga i fia i to tono le nei lalo langi. Ai le ngata i leo se o tātou watuno pele o Samoa.
Ia, whātalo whātu le ainga o whātuatua, le tino keriso. Ia, o te whātalo whātu fo, i le sunga i le whawhia ngainga. Ia Mike Bretta manona whaletua ia Sarah. Ia mane no whaalo. Ia, ai mai se fo i lava le pa ia mane mamalu le ka le sia i manurewa. O lo whapena fo i ona. Au nai fo i le sunga le whawhia ngainga ia Mike manona whaletua ia Sarah. Ia wa fo le whawhai le leina o nganga o le ka le sia. Ia wale langi mane malo i whawavau o tātou li o Yesu Keriso. Amen. Ia lea o te whaatalo whātua i fo i nei tai au le swafa malu. Le swafa matangofie. Manu malo lo tātou li o Yesu Keriso. Amen. Toi e whaatalo whātu i whiangai ngai. Sunga whawhiangai ngai a tito. Lo mafuta mai. Ia whawhitai lava i lau sunga whawhiangai ngā mo whamanianga. I ia le atua. Ia, anei tai au, ia. Tātou wofo i e. I se upu fo i whamalosi mo tātou. Ia, polea fo i se upu o whapena fo i ona whinangalo ai tamane i tai au e whamawalunga i luna vi inga ia o le upu le nā fo i whapena fo i ona taita i nai fo i ale tātou sāwalinga nei aso ai tātou tele i tāpe atu fo i whi au fo i mga duenga o tiu te fo i mawhaiva o nei aso ia au whapena fo i ona whangaina fo i o tātou anganga i mea ai whale anganga ina ia tātou ngaua i pēne malosi mani manuia mai le atua ia o le tātou tusi whai tau nei tai au e maua mai le tusi a Timoteo o le tusi a Paulo i a Timoteo o le mua Timoteo lona whai upu mua a o le whai upu e se fulu ono o te whaataua ina a o le nei lava le mea nā lo whaina ai au ina ia mua na whaalia mai a te au e Yesu Keriso le ono sa i tele lava ia a vea au ma whaataitai o e a whaatuatua ia te ia muli. Amen. Ia mana i whai upules fu fitu. O le nei ia iai i le tupu o le vavau. O le o soifua pea lava. O le o vaaia. O le atua e toa tasi. Ia te ia le mamalu atoa ma le vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Amen. Ma ia whai upos fuono a o le nei. Lava le mea na alo whaina iau. Ina ia mua. O na whaalia mai a teau e Yesu Keriso le ono saitele lava. Ia vea uma whaataitai. O e a whaatuatua ia te ia muli. E mawai le olai whaavavau. Amen. Ia. Ia tai tonu wa lau sila fia mo fo i tātou le tusi le ale. O Timoteo. O Paulo o le apostolo. O no ese. Amen. O io le apostolo a Yesu Keriso. O io le ipu filifilia. Na filifili o ia e Yesu e fai ma apostolo no ese. E avealo na finangalo no ese. Amen. Ia au lona atali i la le o Timoteo o lona atali i whale anganga. Whapei ona o ai o yatu ia te oilo o walu atu i Maketonia e te nofo i Efeso. Amen. O le tustusinga lea.
I le tusi la Timoteo. O le tusinga Paulo ino na tali I whaaleanganga o Timoteo. Ai o tusinga wa o au mai nei tae au le foi upuli nei. O le nei lava le mea na lo faina ia ina ia mua na whaalia mai a tau e Yesu Keriso. Le ono sa te le lava ia avea umu whaataitai o e a whaatuatua ia te ia muli e mawai le ola whaarama. Ia. Tai tonu wa manuia le atali I whaaleanganga o Paulo o Timoteo I whautuanga le leini ma upu whala e au sa whapenao na abatu ele apostolo ilo na atali I whaaleanganga. Amen. Ai wa au mai la upo le apostolo ili nei tae au. E a mai e au ina I fo I tātou tangata whaatuatua. Amen. Tangata o lea wa avea fo I tātou ma tangata wa whaolaina o tātou anganga. Wa tātou I tutonu o le ainga o le atua. Amen. O tātou fo I o tangata wa filifilia e le atua mo lona malo. O le ainga o le whaatuatua o le tino Keriso. O au mai ai e whaamanatu mai ai. Le tāua o whautuanga matanga o fie ale apostolo ilo nā tali I whaaleanganga o Timoteo. O lea whai mai le apostolo ilo na e whaatuatua ai amuli tangata amuli longa winga o lea e tautala le apostolo o tātou la le wafetau I tonu ai le tala le ale apostolo. Lea wa mai al tātou le taimi nei ina ia whapena ona lui tawina I fo I tātou ma ia tātou whaatuatua pe ona whaatuatua le apostolo ia Yesu Keriso na ave I le whaalinga le whapena fo ina na tatai mai o tātou taimi nei I le tātou wola whaatuatua tātou whaatuatua ia Yesu Keriso tātou li whaola. Amen. O I fo ila e tatai elu tātou whaatuatua le ngā luenga mai a Yesu le na whai e lunga le sātauro. Amen. E focus e ai tātou I le ngā luenga mai a na whai e Yesu le taulanga ato atoa. Ma le tau miola ato atoa. Na whaia e ia mo I tātou. Lea la wa mai ele tusinga le a Paulo. I ana o onga sa whailo nā tali o Timoteo. A lea foi la o te iloa mo o talitonu nei tae au. Wa mai foi e lui ailo tātou wola whatuatua I le atua. Amen. Mana tua foi o le apostolo sa whai whasawa ia e fai mai le apostolo na ia fai o na lona le malama ma le le whaatuatua. Ai ona ua whapena ona whaalitino le alofa tūnoa o le atua I le apostolo. O whapena ona maua ai le loto le apostolo I le whaatuatua ia Yesu Keriso lo tātou ali. Peila ona whapena fo I taimi o le apostolo a o mai fo I tātou taimi. Ia whapena ona tātou tutu mau I le whaatuatua. Pe ona whaatuatua ma ave le atua le ia mawhau whaunga ma whaatu mawina I le atua lona finangalo ia tu mau le whaatuatua o le apostolo. I whapena fo ia I tātou. Amen. Ia whapena ona tātou tutu mau I le atua. Tātou tutu mau le whaolatanga. Le ase mea wa whaari atu e le atua I le nei taimi I ai tātou. Tātou tutu mau le whaolatanga. Aua tātou tito o ese me le whaolatanga. Ia tātou tu mau I le atua ma tātou whapenao na tātou walolofa atu I le ali.
awa o le atua na mua ia lofa mai e tātou. Amen. Ia tātou whapei fo i o le atali i whaaleanganga o Paulo, o Timoteo. O Timoteo o le au auna po le atali i whaaleanganga o Paulo. Sa whapenao na ustai mai ma whaalongo i a Paulo. Sa whapenao na ia mawai le mawhitanga whaatasi ma le atua. Ona o ia le tangata sa ustai ma whaalongo le lei i le apostolo. Amen. Le whapena fo i a tātou a le leilo tātou whaalongo. Tātou whaalongo whaaleanganga. Le ase me whetalai mai e le atua a ia whapenao na le leilo tātou whaalongo whaaleanganga. Ina ia tātou whapenao na tātou muri tai e tūsa malona finangalo. Le ase mea o finangalo ai ta maa ia i tātou a ia whapenao na le leila tātou whaalongo whaaleanganga. E tātou te mafuta atu ai lona finangalo. Amen. Ia. Tere fo iau tātou e se fo le mea e whaalongo ai isi taimi. E whaalongo fo i mea fo i le manaia. Ai ale leila o whaalongo i mea whaaleanganga. Ia. E manuia fo ia logo langa ia. Ma le taunu unga o mea unga. Pe a whai e le leila o whaalongo whaaleanganga. Ia. Tali tonu ia. O le aua tātou whaalongo fo i le upo le atua le nei tae au. Ia. Tali tonu fo i o le whai unga fo ni niwa i asoa. Ia ai o se tātou whaasoa ngā nei tae au. Ia. O le whamalosi ale fola. Ia. E tātou sa vali fo i male atua nei asoa. Tātou wō fo i male atua. Taula lo whātua ia Yesu Keriso manana ngā ruenga mai ana whai e lunga o sa tauro. Ia e whapenao na manuia i mea uma tātou te o atu ai fo i nei aso. Ia. Manu te leina nei aso. I le alofa maleanga lei o le atua. Ai o te whaatalofa atu i le tuangane ia kele kōlio whaasavalu le o te vai atu mafuta mai. Whaafutai lava lau sunga mafuta mai whaamanuia le atua i le ainga. Whaafutai atu fo ia pasta mai mafuta mai. Whaafutai fo ia le whaletua la le o folo o le uso la le ia anga le ia o le uso la le ia Natasha. Ia o le sunga le whawhiangainga ia Tito. Whaafutai mafuta mai nei tae au. Ia tama ua mātou ala watu la o fio nei tae au fo tama ua whaamiko fo i le whaasoa lau whanau. Whaafutai a tama i lau upu e mai fo i e o ina i o mātou tangata whaatau waa. Tamātou mawatu i lau fio lo vi inga o na Yesu. Amene ma amene tama. Ia. Ia e le mwhai fo i ana tu ual whaafutai. Whaafutai la vai mori atu le whaafutai i sunga i whawhiangainga mo lātou whaletua. Ia. O foi mati a kono mo lātou whaletua. Ia o uso matuanga ni pele i le ali o alo ma whanau. Ia. Whaafutai fo i woma pa anga nei por kalama. Ia. Pena fo i ona memori atu ai le anganga whaafutai tele lava marita ele o loto nei asa fōu. Whaafutai mafuta mai, whaafutai lango. Ia o taritonu. Ia. Ua whapenao na ona o tau lango mai ma whaatasi mai nei tae au. Ia ona o le suafa pele o lo tātou wali o Yesu Keriso. Ia manu te leina nei aso.
Ia whamanuia fo i le atua le whai ungo nei vai aso ia te o tō o malawa te a ingo le whātua le tingo o Keriso. Whaftai mafuta mai. Whamanuia tele le atua i o tō a inga. Ia maua pe o tō le manuia ma le alofa tū noa mai le atua. Blessed weekend. Soifua.